Egunon laroi eta eskerrik asko etortzearren, egun berezi da aldarrikapenezko egun honetara. Alderdi politiko guztiok adostu dugun adierazpen bat irakurriko dugu denon artean. Alan dinoa. Gaur, 2025ko martxoaren 8 emakumeen nazioarteko eguna dela eta Beijingo adierazpena eta ekintza plataforma adopzioaren 30. urteurreneko ospakizunekin bat egitea nahi dugu. 1985ean Beijingen egin zen emakumeari buruzko 4. mundu konferentzian adostutako akordioek genero berdintasuna, emakume eta neska guztien ahalduntzea eta giza eskubideak gauzatzeko munduko ibilbide orria abian jarri zuten. Ibilitako azken 3 hamarkadetan aurrerapauso garrantzitsuak eman dira, baina bilakaera desorekatua izan da. Eta oraindik, munduko herrialde bakar batek ere ez du lortu emakumeen eta gizonen arteko genero berdintasuna. Hala eta guztiz ere, berdintasun indizeek aurrerapena nabarmena izan dela erakusten dute. Berdintasun politiken araudi eta erakunde garapena eta mugimendu feministaren bultzada iraunkorra bateratu diren testu inguruetan. Conseguir la igualdad de género es fundamental para crear una sociedad sana en todos sus ámbitos, desde la reducción de la pobreza hasta la promoción de la salud, la educación, la protección y el bienestar. Pero la realidad demuestra que son muchas las áreas donde la brecha de género, las diferencias entre mujeres y hombres, son todavía un lastre para nuestra democracia y una manifiesta injusticia para las mujeres, especialmente la corresponsabilidad de los cuidados. Baina, erne egon behar gara berdintasunaren ultraeskuindarren olatu erreakzionarioari aurre egiteko. Negazionismoari aurre egiteko modurik onena, berdintasun politikak abian jartzea eta lortutako aurrerapena defendatzea baita. El 30 aniversario es la oportunidad de renovar los compromisos y voluntades para alcanzar las metas acordadas en Beijing, movilizando los recursos necesarios para afrontar los desafíos y enfrentar los obstáculos que aún persisten. Euskal Udalek genero berdintasunaren lorpena bizkortzeko mundu mugimenduarekin bat egiten dute. Emakumeen eta nesken ahaldutzearen eta emakumeen eskubideen defentsaren aldeko apustua eginez. Tokiko eremutik edo kritiko globalen aurrera egiteko laguntzeko, Durangoko udalak ondorengo konpromisoak hartzen ditu. Llevar a cabo presupuestos con perspectiva de género. Indarkeria matxista unitatea indartu eta herritarren artean indarkeria matxistari aurre egiteko programak agertzea, mutikoak eta nagusiak bereziki mugiarazi. Seguir dotando el área de igualdad con los recursos económicos necesarios. Ikuspegi feministatik, zaintzaren ekonomia eraldatzeko tokiko prozesuetan helburuak ezartzea, emakumeen bizi baldintza duinak bermatzeko eskuhartzeak sustatuz, zaintzaren diagnostikoaren ondorioak kontuan hartuta. Actualizar el protocolo local de fiestas para la prevención y atención a las violencias machistas en colaboración con las asociaciones feministas. Erakunde guztiei beharrezko egiturak eskatzea berdintasun politikak eta indarkeria matxistaren aurkako borroka garatzeko. Behar adina baliabide eta langile dituztela, berdintasunerako politika publikoen kalitate estandaren arabera. Considerar los trabajos de cuidados en los diferentes ámbitos y políticas. Mugimendu feministak bildutzeko eta berdintasunerako gizartea lortzeko egindako eta egiten duen ekarpena eta lana onartzea. Impulsar que las partes integrantes del segundo protocolo de actuación y coordinación frente a la violencia contra las mujeres en Durangaldea pongan en marcha los recursos necesarios para la atención, la emergencia, el apoyo, la acogida y la recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia machista.
Kontuak ematea Durangoko 3. berdintasun planean jasotako agenda feministari buruz, bai berdintasun kontseiluan, bai dagokion batzordean. Hacemos un llamamiento a participar en las movilizaciones e iniciativas que el movimiento feminista va a organizar en torno a este día, especialmente en la manifestación que tendrá lugar ahora a las 12:30, que saldrá del ayuntamiento y que animamos a todas las vecinas y vecinos que se sumen a ellas. Eskerrik asko.